kubuza akantu kake usibye twakushemerwa Ankore TV amazina yebale munonga iso a program twabareteraho tirevasi no mushubuzi kana akora kubaho kandi ko kutweda no munyeto kugira ngo nimwe abariyo ko murebereho kandi mwegereho so business yawe no wajimana mubwe kwingana ki ekuyambere ki oyihire muki ibintu cyo bikuteganisa kandi oryo wanka ikatubanzena ni aho kuruga nargar munana business ngo bundi tari kire hakati inebe wihiremo ebirungi ahubwo wano bundi tari kire birungi ngera ndeba ucece kunde banurayi nakagari bana ngenda funeyo atiwe aho tandikire n'ibizike byo kutungama yintandikire mu buzo obu kutungama mwenu nisanga mo kunyigizibwa kamani awe ntambura na ba customer bitu no wasokika umujyango nechezi agambere chezi mwene batyo ngo kutambura bityo ukunyigirizibwa ati abantu abari kwa niro yo mwana w'umushiki kandi business yakwa nyamugireba abantu habisha bari ko abariyo bakora imizembi batakwera gukora abariyo bari guswerwa ningana bazon nango kuswerwa n'ikindi kirungi ko abariyo bakora bitakorwa bikurwa umugwara hangi akoko kwekora no korra magaga no korra family yawe korra bana bawe atabono bahabura ki ibabura mwe barga bintu byensi akubiyabiwa Rumango ni batubiyabiya mnonga bana babiki tukakore bitari byo tukakweguza tukakwetunda mwene ebyo abana babiki nimbatero muranga bakore oyino kutoba tokushwara mwa atunko mushiyane na yangu atire nkogore atinke kitinka chikora nande mwenue ndifane mnonga unkanya we chinkwa nkora fyushe yanje nyena ngundigeyo na ntako wasanga street nto ninyeguza umubara mwene nterabana abana babicyo muranga barga bintu nkebyo bayihamani ninjya kukora bagamingwe izonto za kuza street kandi street njye nsango waruguto tureba bokora business abahingi abarisa cyo twengera mu mafamu ubwo yari umushikina business yebikijo kandi na inspiring emyeto inspiringa imabari yo kwabatakwenda gukora ngo gukora n'ekintu kirungi kandi tweje turokwega hati twargomize mbiyo bushuma yo bwa maraya kora n'emikono yawe kandi ushabera hanga kuhereze tweyongereyo sebona wasa kutaka interview twabarete mushija wamani na kora ninga shinavuga piki na kora bwa border naza kuba natwa experience ye atugambire ebyahiro mboda na nebirungi ninga shina challenges ninga shebizwe byashangiremu kandi ahabure arimwe abo kutureba kugira ngo abongereho na munonga ntfaba ari aho batakwenda gukora umushija nkogwa kekoroka mushango ko muhando kamutera katehimbwa urikwenda kumuyo senteze sese amazina twakushemerwa Ankore TV amazina nebugemba aruna inkoro murara rishata stage bode giterumu buzubwamano kuya aba kutwiba abakuturetero bakatere nyondo bakatwita ebintu nkebyo kasanga omulimo baguzu misane ngabo ukusanga amabandi bine mikono miringo atibagaruza balance ya customer nkebyo kuyaona n'ikindi nzura challenge izindi zine munenzura kuteganisa but wagamba kintu cy'enjura nturebe enjura enguto bwiro buzifire ukakati yo kokora mu town nawe ine mwakizu cya transport kugira ngo enguto nimbi zirumu akubati walebe enguto zitu kurugayisha kuzamba mu town nguta mwezifire ebyina nebyina walebera hali ya kiyanza nebyina mwenu ko na ejo ni challenge ya mane y'enguto so hati nkenzura wagire bayiza bati byona ni byabironde ati mu kintu cy'enguto ningira ngo abo mbaba bari abembezi mwe ni abembezi bitu abariyo kwa bashitama batakwera kutukorera mirimo bakakora mirimo yabatireyo
nanyero bagambire bakure abantu bamba tureba kandi video zitambaza bahikaho bo bine kustandinga bakakolesha abatuireyo akuba ati nyonko omuntu wansa ayamuyitireyo kamutwalayo ku nkoro aba tukola bye. Ankore TV, Ankore TV, Ankore to the world. Yebale munonga ejina Ankore TV nkaburizo yaga Uganda official twabaletera omujenyi wa mani kando ine omudara gwa chapati oratereza experience ye birunje byahiremu kandi nebizo byashangiremo. Yebale munonga se amazina ya matajeradi ni nkorari shato muroharu mugwa chapati n'umurunzi munonga ko kuchura ero nakasino kutanika ka business ka chapati akatikikweda kasete nyingi yakasete kache munonga kano fo kukora ugumisiriza business yo no kugumisiriza kano tunga cyo kwenda ngwanga nyuka taikana kasete kache munonga ngati bintu nje mchapati kinkabire bagomu wayika kuwanje wayika byenguzire bikibyone ebyo n'ibintu birunje munonga. Atsebo wagamba ki akasenta kuwatanje nako katanikana zingahi kandi hatorahi katanikane mitwalo kutanika business ya chapati katanikane mitwalo eshatu yonka kulenga no kugula buto koza ibintu byone biko kubireba konkati ni okwezi kwawa ni banze kubase ibyo ni ndebo kemitolo kabiri yawo nzireba nzisevinjirawo kandi nebindi byenkwankozera rubazu byona bikozire byona ati yoni ngamba abantu amagezi nkwankwa mutaga yemiromo wakutunga kalimo kakole otakagaya notunga mcyo kwenda wawo tunga obugumesiriza awagamba cyo kutandise mtware eshatu ejo katanikari yo gumdara mhango gunkwa business pango ninga hinayi wabandiza sebo mukama wanje nkatanika no mudaro go kureba ogwa business eji toro handi unabanze na ata aremyete kutureba azabogaye mirimo aro business zibagaye kandi eziriho zitakwa nga chapati n'ekinte kikwata buri omwana omuto omukuru owedini yona bkwano bwa komusalamu najiri azaba mwe bashanga mbikanjiro mu business ezikwata sente zabo zikazitiramo so umuntu wano uriyo ko ine ka capital ariko ndecyo gukora wono mhabira business ngaziya omuntu waba uriyo ko ni nakutanga ka business kona otagaye mirimo kwata otanike na chapati si gulenga ne packet no basotanika ne packet emwe yenganeji ugumiza mpola mpozo mpakiti ibiri shatu mukago sange izo barutega nayo ne sakiti yone yengano na kushaba se mutagaye mirimo abasigazi bagenzi banje ni bashaba mwena baryokwe mutagaye mirimo akalimo watunga kalimo bandi kashana kata gumisi zo kureka kalimo ako mukama wa mbasaba bagenzi banje basigazi bagenzi banje mutagaye mirimo uko mugona guruma senti njamwa churra oguno munyeto kandi kujya ngo mushija mukongo ari mu myaka yitu nangwa no boko buriyo ko mukuru noza kuba notereza experience yawe kandi ka program kwegumizamo ati yo hiro chapati ariho kora business zinze zo kumabanyona zibakora umuntu uriyo kwa ine ka capital ari kwenda ngo atari chapati nendize yo kubasa kubarugambira ninga kubarukomendingira business zini zirumu watu kwaso gwa chapati wabo ineka boda kawe na yoni business basakuza ojivuge wabo ineka business yona zirumu wabo basakusubura ino kwenda kusubura kebyo emidala kebyo gulo bunyanya ukoleki tanike pulampola wabo ine business zini nyingi konkanye kwasaba basigazi bagenzi banje mutaga yemirimo mutambure mukore yebare munonga yebare kutaka akire nkaka tuburi omwe nakakwereza onkani njya wenda kuyamba akwano basafu kigamba haningo ba experience ningo bereke ngu no basafu standinga cyo kwa ningo kikunde abo kuba emyete bingine fera omukugaye mirimo kushwara kwemerera nkaha atiko wa mpaka kagishankaka ine video wera shicheho akakureba na wakekiriza makatani kakano kushanga ine cyo amazina naho kuzarwa deni uramuza ogambe abantu akagambo kamwe amazina ganze nyita Gerard Mwanguzi Gerard ni nkolinza alibo muri shato mu halomu kandi nkolo mu halali shatwaha abantu nimbagambira mutaga yemirimo mukore sente mugona guru musente yebare munonga sikiri kweyongerayo nabarite mushija wa mani umuntu mugongwa uyo mutembeye umuntu ngwa gurugo na baryo wa delivery oguna akora delivery wabo ine duka ya chakara
navuga ko sapye akuretera kandi ushanga ubuheza bwahikahi sebo twakushemerwa Ankore TV amazina nuza kwa nugambira amazina reno tugambire ebyoshangire obuzubu bushangire umurimo gwawe nebirunje byohiremo kugira ngo byegesa abantu arabaje kandi ugambire nabo gayemerimo amazina ni Godwin Israel ya bagambire uri nzarwa yanka nabanyonkuriro mu tawuni ndo abazire banje nabashemo so ryo munyashemo so umurimo gwa go delivering ebintu amaduka ogumazirimo bwire kwingana cyo now 2 years imyaka everati niyo kwekozesa ni ngaro kukoze nyekozesa bari kumwe so abantu abari yo kaboga yemerimo abo kureba ejemerimo itukwa bakatekateka mu shwaza no kushana musigazi kiyo no mabari yaba batakwenda gukora azari kureba emirimo itukwa bakakigaye ngo bahabhabuze taro umurimo ngo tugutasya sente and yes buri umurimo gwine bizo byabo but then ni kinjenda mu assistance kuremeraho kwa buri umurimo nanogo rwa naguze bikwize yagumana aremeraho bakastoma beyo mu kweyongera niko kwa kweyongera kufuna avuba ati nyonga tandika ngatandikira bigere now in 2 years areba ine pishikano chenja kwa upgradinga abukanga ino munywano wanje akana akora electronics yo kusangana zo mbutare agenda na igari yargo yagura piki yargo piki yashangana yabe nazo mbutare ati yataka kutwara ibintu mu maduka yargo ine no kusinga electronics zo muri grand up so echo nindangu kirimo cyo iminyeto na munonga nzari ite minyeto shango umuntu ayine kaka kutakaje takani kace kanka twaro mbara so yebare munonga uza kutusasira kwitira kire konka ine okwa wayamba kitandi kirarito gicuzenje aho kugira ngo twoyombeche nk'imyeto nanye cikora inabo kukira akajya ngo nebya bayaye konko misho Ankore TV nibaza kwano bagireba yebare munonga sebo so twargaha sa kubantu yongerayo ati yonse zo mbyo burisa tubatwara bare so mutakargaho kandi subscribinga YouTube channel yita Ankore TV TikTok Ankore TV Bruce Comedy 2022 Facebook Solomon yaga yo Uganda asana no kuraba wo buncho tatembera hari negenda so ninjata numtureba twagenda manyoko twagenda sakubarete erizo najya nyine manager ntsakubantu baretera utakargaho sharing ninde abantu bachapofia abambenda ku request twatahama amazina ni namazi Ni gabushenyi namazo namizi ni gabushenyi cyaro kizinda abo cyo nori yo murondo nyenda mungume namizi wachura we abashabari yo kwa abatari umbintu bya hansi ngira mwakicenga na munongo imabari yo musiza heza sadari yakata aho umani wori yo kuri mchirondo murondo gwaguri eni Uganda no kuzo mukatari nibwo gwinye waka abashabari yo kwa abatine bwagamba no bahabura ki bekwa to Omulondo extra mujya bakorera bahabure manje asago ebibwagamba mbiyamba cha relationship shishuwa inamiza mfisha kwa kwanga utagara hapana wabo inachi tofaji ashaka kwanga bagambire mabagamba bari yo kwabatine bibwagamba abaringa hibi Saudi Arabia baringa Uganda yona turebwa Uganda yona Saudi Arabia Ankore TV Bruce Comedy 2022 yatereze cyo shamesa somesa bambi Omulondo gwo kureba mama ngecha aba batakwesa gata Ankore TV
Ankore TV. Ankore to the world.